etirenti ye die nya de adroba trade ye be jai echese da ye de ye wo homa mu se de bebe bia ye de bebremo na enano ye da sorry anopa me nua be ma samo edu frimpon adodo fra na eye medical the stubborn academic king se broken heart ya chi me nua be me ya eno obeki kansem ya kika se ne yiri wodi wi tofe ne ade broken heart ya mu no koyi land document bi betoto wo se wono wodo ne yire dodo na wawo baba enka ne baba da chi wo be ma na nya baby patent bibi obeye no wiase bia odi sister precious fela makafui edin ehyem enti ama mentime ho ase ba ye awaleja ye ba ye sister me fela se me ntufie hada efie no mi sika wom ye mienu nyina na ye kan sika bom ene ye di si ye bra medical so nsense me ode betito abontin e kire se wono na ye ne niema unse medical no ono no we hardcore timso timi ye niema emesika eba tisika de abrantepa nye ni problem ono wanyini nko animu enso de obi a odi be 70 years current me nye no medical obetimi aye what the document bi begugu ha o kasa odo ne yire ema o kan ya akoka se ne yire fu ene ne yire tu nyina e ka wo boy ye no a wo de koye wo taki man no enye sika ketwa esanse na ne yire pese o ton slim tina ye nim tin no be bi okofa firi a ja social media brabo ya na yetin dan fo nkakra na yeda solo ya letebi ene na mabonten ohire pania owo Nungua enkonwefie bobu olomi shite mesra modin mentimi amamfa encheme isanse menyanknani entinkredi ni de ne boye medin kakra entinananom awo mknan mesra mo mamuni ya mfa ncheme ohire pania toilet abre wowura Samuel edu frimpon wone ne yire precious fela Makafui se mumra na mumfa pipes ni nyina mremme eye fiada edi animu anopa 11 o'clock pepepe mamuma ne mpa ho kra mo 11:1 mumfa pipes ni nyina embra na menhwe pipes num na ba bie yi eda no memfa nto esanse opani otifie ema enkwara che na nkawe no se ye kana nkawefo a ye kan ka ho enti wo hene ponsi da bi me mankrofo emfa won santene tene me so enti wo kọ ye nim de be firi mo aba bia na yampo na ye fela ene kwoto asase ena oba to tu a etwere be ma de wuti fela wo de medical din ekọ hyenchen ebi nso a na ye medical ena kwoto asase ena de ede beku mementi wo de na yere edin atoso ena ye co-partnership ena oba ne se saade a ena me nkoda ada se obefa asase no na mafadan no enti wo kwa na animu no de asase ye ne dia de efie ye ne dia ba ko bepeje fie na kosi nchen na ba ko afa asase no de ebepie ho biala ye mamwasumbu Joba Trend TV ewo YouTube social media babia follow ye na share link no ma ye ma wo comment enso embra they will deserve fie they won't deserve no so ye beji fie ne from nsem na omo baba ni nyina na de efie no ama akora no de be sa ba chire bia ye mbubu maso na wo peduane papa di na wo USA abroche mem New York dia na wafa homa na gu asie no afre Vikes kitchen obema aduane papa di mutu kwan sa na mo afega na aduane no me se obema wa cheke ama mputomputo wode a preference a ebe kan ho aduane bi a wo pe bia Vikes kitchen wode ebema dumso yi ede asembe baga na ha dumso efri o mampani dada Joma Hama penso ebesi ye presidenta oteso nana adodankwa akufu adopenso obi eni ho awatimi aye dumso ho adwuma eno na ma ye nua ba Ivonesin ne din ba akode I am Ivonesin mre bi okotworo nwoma bi a die meme di aye na wa ye no ochoro ni nyina wo motena asese dumso no haga na fododo enti NDC penso ye nua ba no wo ye demonstration kakra oditia NDC aban no MPP penso san bai ochoro ne lete
ekoma Ghana Police Service say e da say opese oye dumso demonstration editi amane san say ona oye cold store no won ho kire won papa oko free fish be gu fridge na dumso asɛ fish ono wo mokotena ase ekoye meeting e kire say mefa ha na makopie ha na mawura ha na makosi ha enti ni nsi ya bia no ehɔ na police say aha ne de ben Jubilee House aban na wo ye demonstration eti ano no aha no eben ni fie wododo eben ho Jubilee House nti ye ma wo nye demonstration nti baby a wo pese wo end no ka twekɔ baby kakra sister Yvonne Nelson say da ehɔ no eben Jubilee House Ghana Police say ye ben Jubilee House enti eben na men me na me police me say eben wo so na wo be ya de no say eben dia enu enye anto enye ntua pam no twa no ni wura so ni ntombi into demonstration no kra no police de nsa atoso se omumma Yvonne Nelson enye demonstrations ni bi na Ghana forces adan na moma ne nye wo ben ho kra se ba bi wo ben no eyo mampani na no wo ya ade ne tia no enti wo de ben na bobo ano a na ye den putogum hwiegum ni nyina kwankan se kurum enti wo de ben wa no mampani no wate ne ntem ene e comment section wo de nsema wo de a wotutu anyam na me choro ye enti nyam na meka enti wo akọ comment section wo na ko kan comment no na me pese me busa se yes Ghana Police o meka che Yvonne Nelson se ade ne be Jubilee House enti o mo ma ne nye na de wo ya kire no no nye ne kwan no na ade be kwa akosi enti follow ye e wo joba trend YouTube TikTok nefa o comment bra a anase nye na bibibi ewo mu de wadwen ye obi a famaye na de be sa bebia se wo kina no pa ye da sori na Yvonne Nelson se mo se me ma menye na Ghana ha e wo freedom of speech and me so manya freedom of doing my own things Joba Trend TV ye ma waso nsi wo ye be sai edi April